Ang buhang kulatang meriah itu tap hamur beri la kana di YouTube DKI TV. Na pulung na parongunda lalu iyana weling layahaya kaudu nom dalat haul pian dalat lima. Rukuna na yahang dang na biha mayuala. Napakanan tinda iya dia kwalahi haya nom dalat tailu bawana. Nyuda dapawarang dang amuda. Matua na matua imiri mahupung biha. Na pinu tana na mambinu wanguku naninya. Nyuna nama pangarang wada. Ang buhang latang meriang karitu. Napa ita nanya wikina di ala hanggang la ihaya. Nama tak jadi landau meti nama rama uhia. Nambuku dambu hanganji udah kambuli mandala tailung darat patu bawan. Imaramba uhia na luri manundu lahanggan na umil ala. Batu nanu nyuna i uhia. Namatanya daraya tuna laphamayang lamarapu. Ndung mawiki na ihia naluri manundu maka ana hanggang lemir. Ia batu nanu nyuna napahama duanya namandai jadi. Ia duyaka imiri ala na hukunya ihia hinangalanya na panyaki kila. Ngaraya na pangaruana deni anya para rukuna ndana tiandia na yahangna imiri ala. Ang buhang utama beliau kereta. Nama ramba uhia. Na pareta wieling la umur hakambul na umur daun. 50 daun na nyuna panaluri manundu. Na ay kanyuna ndanya palumong marapu ndana patalang aha. Hinalupa pat ay nguwatuda kamieti marapu daun na tunu lupa lai nu naraya tu. Diraharui jaka manundumiha depat tumbu ay lahuang atau dang ang laluri. Nakamuang wiki na imiri hanggang layahaya la uman na imiri ala. Napakawan dia na yahang dang nambiha na alam biandapan na napapadikan. Ia batu nanu Yeha wiha hidatikia Adunai Sebaut. Ngirim mapadikanya na awang na tanah. Na umane ngiri ala ndai ia bayang pangia pahamayang ang pangoto humara. Na umane ngiri ala pangia njuma kapipiha hada kabungur kada luri manundu hanggang lai ngiri ala. Na hamayang da tapi naluri na mandayahang nuna pamarauya na pungguru wieling lambiha manyola na imiri. Imiri ala na buhang nyuta kata haria lainyuna dang ambut tambay hanggang lakuwaha dang na mananda na pintalia. Na luri yahang dalai miri yehu karito. Na wunda atal kaparu. Na dalu pangita day. Na kuwahan na miri ala. Amin. Malakatamay. So miri waking kama kaparu kama palaku ya garaya na pahukum. Na luri manyuma holodo. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.